Socijalno preduzeće Kreativa Lab i Udruženje roditelji će u petak 4. oktobra organizovati 6. infodan Stiže nam beba. A ovaj događaj organizuju povodom Nacionalne sedmice promocije dojenja. Sa nama u studiju je Lepa Žunjić ispred Udruženja roditelji. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. S obzirom na to da je ovo 6. put da se organizuje infodan Stiže nam beba, pa da se osvrnemo na vaše početke. Na prvi događaj ovog tipa i na to koliko ste zadovoljni samim interesovanjem i svim onim što ste do sada postigli. Tako je, ovo je 6. infodan Stiže nam beba, događaj u kojem organizujemo povodom Nacionalne sedmice promocije dojenja i negdje želimo da tog dana okupimo sve zdravstvene i renomirane stručnjake iz oblasti zdravstva, sve ono što je potrebno trudnicama, mladim mamama da čuju, što je jako korisno i to je nešto što nam se pokazalo jako dobro. Jer zaista u jednom danu veliki broj predavanja, veliki broj stručnih lica, veliki broj učesnika koji predstavljaju svoje proizvode i sve ono što je potrebno, u stvari, trudimo se negdje da skupimo sve ono što je potrebno mladim mamama. Znamo kako je teško, u stvari, i sam proces i trudnoće i porođaja i posle suočavanja i pripremu za novog člana porodice. Tako da ovog puta 6. po redu infodan u petak, 4. oktobra. Cijelodnevni događaj u centralnom atrijumu Delta City-a. Sve trudnice, sve učesnike i mlade mame očekuje veliki broj predavanja, prezentacija, mogućnost da podijele neka svoja iskustva, ali i da čuju i nauče nešto novo. Evo, pomenuli ste već da ćete okupiti renomirane stručnjake iz oblasti zdravlja i porodične edukacije, ali da će tu biti i predstavnici kompanija koje nude sve ono što je potrebno i mamama, i trudnicama, i bebama. Pa kako je otprilike koncipiran ovaj događaj? Kako će izgledati? Tako je, zahvaljujući našim partnerima, to je Dom zdravlja i Klinički centar Crne Gore, tog dana će njihovi stručni radnici, znači tu će biti i ginekolozi, i neonatolozi, i pedijatri, i fizijatri, i patronažne sestre. Odlučili smo da tokom cijelodnevnog predavanja, u stvari, znači svi prisutni čuju i upoznaju se sa različitim nekim temama koje će im biti potrebne, pa počinjemo znači negdje od trudnoće, pa ćemo kroz predavanja pratiti trudnoću kroz trimestre, pa onda ćemo pomenuti zašto je škola za trudnice važna, pa ćemo odraditi temu i porođaja i procedure u porodilištu. Nakon tih stvari osvrnut ćemo se i na njegu bebe u prvim danima, također tu će biti i prezentacija patronažne sestre o njezi bebe, a onda ćemo se osvrnuti i na razvoj djece u prvoj godini, obuhvatit ćemo i motorni razvoj, a naravno nešto što je isto jako važno, zahvaljujući predstavnicima MUP-a, obuhvatit ćemo i te neke procedure oko prijave novorođenčeta, šta je potrebno, kako upisati se u knjigu rođenih, tako da smo se negdje potrudili da kroz različita predavanja uz pomoć stručnjaka obuhvatimo sve one važne teme koje će biti i informacije koje su im potrebne u tom periodu od kako saznaju za trudnoću pa dok beba ne navrši tu godinu dana. A pored stručnih predavanja i prezentacija, tu će biti i mlade mame koje su poznate ličnosti koje će prenijeti neka svoja iskustva o dojenju i u stvari kako su se one snašle sa tom novom ulogom. Fotografkinja Aida će tog dana pokazati mamama kako da fotografišu i uhvate te lijepe prve momente sa bebom, a zahvaljujući našim učesnicima koji će predstaviti svoje proizvode i sve ono što je potrebno, tu je veliki broj poklona koji naše trudnice očekuju nakon svakog predavanja. Vi ste zaista osmislili sjajan program i obuhvatili ste apsolutno cijeli proces u vezi sa samim početkom nastanka djeteta, pa onda do njegove navršene godinu dana, tako da vjerujem da će sve mame zaista uživati na vašem događaju. Također ste pripremili predavanje i prezentacije proizvoda koji su roditeljima potrebni kada beba dođe na svijet, ali i dok se priprema iz roditeljstva. Šta je to ono što najviše izazove pažnju roditelja i onih koji će to postati na ovakvim događajima? Da li oni možda se negdje inspirišu da postanu roditelji ili ako to već jesu da se inspirišu
inspirišu i na neki način gledaju mnogo lakše na tu ulogu nego što su otprilike čuli od različitih priča, rekla, kazala kako je to jako teško, nezgodno. Sačekaj ti da dođe dijete pa ćeš tek onda da vidiš kako otprilike to izgleda. Vjerujem da i vaši razgovori i razgovori stručnih lica zaista mogu da pomognu svim roditeljima. Ono što negdje često kažemo jeste da mi svi o roditeljstvu znamo dosta i često pričamo i zaista svi smo na neki način ili smo roditelji ili imamo to iskustvo iz naših primarnih porodica kako su roditelji prema nama. Tako da negdje smo često svi spremni da govorimo o roditeljstvu i dosta znamo i imamo iskustvo. Međutim, ovaj dan je poseban u tome što zaista o roditeljstvu tog dana govore stručna lica, zdravstveni radnici i mi, zahvaljujući našim partnerima, zaista roditelji, trudnice, budući roditelji i svi učesnici dobijaju informacije upravo od medicinskog osoblja i od stručnih radnika. Tako da stiže nam beba, naravno tu su iskustva, tu su određene prezentacije, tu su prezentacije proizvoda, štandovi na kojima se roditelji mogu upoznati sa raznim proizvodima, ali kada je u prodavanjima riječ, isključivo su zdravstveni i stručni radnici, tako da negdje roditelji iz prve ruke od njih mogu dobiti sve informacije, ali to nisu da ne shvate klasična predavanja. To je razgovor s njima o nekim važnim temama, o nekim najvažnijim pitanjima i svaki roditelj koji dođe moći će da postavi pitanje našim gostima. Sve ono što ih interesuje, oni mogu sada da se spreme. Mi već smo objavili većinu programa na našem eventu Stiže nam beba i na Creativi Lab, kao i na našim Instagram stranicama. Već danas će biti objavljen cijeli program sa satnicama, tačno kada je šta, tako da roditelji mogu da se spreme. Ako ne mogu cijeli dan da provedu s nama, jer smo mi tamo od 10 pa do 21 čas, oni će se odlučiti koje je to predavanje njima važno, šta žele pitati određenog doktora i doći će upravo i na to predavanje. Tako da roditelji će zaista imati mogućnosti i da odrede kada će doći i da spreme pitanja i da pitaju i da dobiju informacije kako od naših učesnika vezano za proizvode, tako i neka važna pitanja koje oni imaju i nedoumice. I ono što je još možda važno da napomenem jeste da smo napravili zabavu i za mališane. Roditelji koji već imaju djecu moći će da ih ostave u dijelu Igračkoteke i Razvojni centar će organizovati kreativne radionice tokom cijelog dana za djecu, tako da djeca mogu da se zabave u našem kutku Igračkoteke i Razvojnog centra dok roditelji prisustvuju predavanjima. Onda nam je ostalo još jednom da pomenemo gdje svi zainteresovani mogu pronaći sve informacije i još jednom da ponovimo datum i vrijeme. Tako je, petak, 4. oktobar, od 10 do 20 časova uveče, centralni atrium shopping malla Delta City, stiže nam beba, pozivamo sve roditelje, sve oni koji će tek postati roditelje, sve zainteresovane da nam se pridruže, da tog dana razmijenimo iskustva svi zajedno kao roditelji, čujemo i naučimo nešto novo, a i saznamo sve ono što nas interesuje vezano za roditeljstvo. Lepo, puno hvala još jednom na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste bili dio jutarnjeg programa. Hvala i vama. Poštovani gledalci, to je bio razgovor o infodanu Stiže nam beba.